Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni mchana ulio mwema kabisa ambapo najua Mungu ameweza kukupigania, amekulinda. Ninajua huko salama kabisa, amekuangalia kila wakati. Mchana huu majina yangu ni Night Chepchumba. Pia na mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya kuniruhusu siku ya leo niweze kusimama mahali hapa na kuweza kusoma maandiko matakatifu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Siku ya leo ninaenda kusoma katika kitabu cha Romans chapter 8 verses 31 up to 35. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nakumbuka topic ya leo inasema ya kwamba God's everlasting love. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Siku ya leo tunaenda kuongea kuhusu upendo wa milele wake Mungu Baba. Kwa maana tunajua ya kwamba Mungu Baba peke yake ndio ako na upendo wa milele. Watu wote wale wanaweza kukudanganya, wanaweza kukuacha wakati ambapo unapata shida, watakuacha wakati ambapo unapitia mambo magumu, watakusemea maneno mabaya wakati ambapo umepata shida, wakati ambapo unapitia majaribu, wakati ambapo unapita katikati ya moto, lakini Mungu wetu peke yake ataendelea kukupenda, ataendelea kukukumbatia, ataendelea kukupangusa majosi, ataendelea kukufariji. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nitasoma maandiko mstari wake wa 31. Biblia inasema ya kwamba, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tasema Biblia inauliza ya kwamba kama Mungu yuko upande wetu, ni nani tena atakuwa kinyume chetu? Kama Mungu amesimama na sisi, ni nani atakuwa kinyume chetu? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kumbuka siku ya leo tunaongea kuhusu upendo wa Mungu Baba, upendo wa milele wa Mungu Baba. Haleluya, mstari wake ni wa 32. Biblia inasema ya kwamba, he who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sababu Biblia inasema ya kwamba kama huyo Mungu aliweza kumtuma mwana wake wa pekee, hakuweza hata kumhurumia huyo mwana wake, aliweza kumwachilia akakuja hapa duniani, akakuja kupitia mambo magumu kwa ajili yetu. Tazama Biblia inasema ya kwamba kama aliweza kutupatia mwana wake, akakuja akakufa msalabani kwa ajili yetu, ni nini hiyo ambayo hawezi kutufanyia? Kama aliweza kutoa uhai wa mwana wake, mwana wa pekee, mwana ambaye anampenda zaidi, ni nini hilo hawezi kukufanyia? Ni jambo gani ngumu itamshinda akufanyie? Ni nini hilo utapitia kigumu ambapo Mungu atashindwa kukufanyia iwapo alimtoa mwana wake kwa ajili yako? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mstari wake ni wa 33. Biblia inasema ya kwamba, who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tasama Biblia inasema ya kwamba hakuna mtu ambaye atakuja kusimama kinyume cha wateule wa Mungu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hiwe liwalo, Mungu atakupigania wakati ambapo unasimama na Mungu, wakati ambapo unategemea Mungu, wakati ambapo unalinua jina la Mungu, wakati ambapo unamtafuta Mungu usiku na mchana. Tasama Biblia inasema kwamba hakuna mtu ambaye atakuja kinyume chako, hakuna mtu ambaye atakuja kusimama kinyume chako. Mungu atakupigania kona zote, atapigania watoto wako, atapigania shughuli zako, atapigania ndoa yako, atapigania kazi yako, atapigania masomo yako. Haleluya. Tuendelee kusoma maandiko matakatifu. Mstari wake ni wa 34. Biblia inasema ya kwamba, who is he who condemns? It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama Biblia inasema ya kwamba huyo Yesu aliyekufa pale msalabani, akasulubishwa, kisha akazikwa, na siku ya tatu akafufuka tena. Biblia inasema ya kwamba ameketi katika mkono wa kulia wa Baba Mungu. Na tazama Biblia inaendelea kusema ya kwamba anatufanyia maombi, anatuombea, anatufanyia maombi kwa Baba yake usiku na mchana. Na tazama Biblia
Biblia inasema ya kwamba anaomba akiwa na ile huzuni mwingi sana wakati ambapo anatuombea kwa baba yake. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hiyo ndio upendo wa Mungu Baba ambaye ametupenda sisi wanadamu. Hiyo ndio upendo wake Mungu Baba, upendo ambaye ni ule wa milele, kwa sababu hakuna jambo ngumu ambalo tutamuomba akose kutufanyia. Hakuna jaribu ngumu ambaye tutapitia na Mungu akose kutupitisha kwa hayo majaribu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tunaendelea na maandiko matakatifu, mstari wake ni wa 35 na nitamalizia kwa hiyo mstari, na hiyo mstari wa 35 ndio pointi yangu kubwa hiko kwa hiyo mstari. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Biblia inasema ya kwamba who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama, hii ndio pointi yangu kubwa. Biblia inauliza ya kwamba ni nini hicho kitakutenga na upendo wa Mungu? Ni jambo gani itakutenga na upendo wa Mungu? Ni nini hicho itafanya umwache Mungu? Ni nini hicho itafanya ukimbie kutoka kwa nyumba ya Mungu? Ni nini hicho itafanya ukimbie kutoka kwa kasi ya Mungu? Ni nini kitakutenga na upendo wa Mungu? Ni nini kitakutenga na uwepo wa Mungu? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama, Biblia imeuliza ya kwamba ni shida. Je, ni shida nyingi ambayo unapitia itakutenga na upendo wa Mungu? Itakutenga na uso wa Mungu? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hii ndio pointi yangu kubwa sana, maana kuna watu wengi kule nje maisha sio rahisi. Maisha ni magumu. Wenda ikawa unapitia mambo magumu, unapitia katika moto, unapitia katika maneno ambaye ni magumu kabisa. Unashindwa utatokaje, unashindwa utashindaje. Labda ni madeni yako mingi, labda ni magonjwa, labda kazi imeisha na pesa hauna, labda school fees hauna. Tazama, Biblia inasema ya kwamba je, ni shida itakutenga na uso wa Mungu? Ni shida itakutenga na upendo wa Mungu? Ni shida itakutoa katika nyumba ya Mungu? Ni shida itakufanya usimwabudu Mungu? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na tazama, inaendelea kusema ya kwamba Biblia inaendelea kuuliza ya kwamba ama njaa, ni njaa itakutenga na uso wa Mungu? Haleluya, ni njaa itafanya ukose kumwabudu Mungu? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama, haya mambo yote usikubali ikutoe katika uwepo wa Mungu. Usikubali ifanye ukose kumwabudu Mungu, isifanye ukose kumuinua Mungu. Maana Biblia inatuambia kwamba Mungu yuko upande wetu kila wakati. Na kumbuka ya kwamba Yesu ndiyo mwombezi wetu, anatuombea kwa baba yake usiku na mchana, na hata tuombea katika uchungu kubwa na huzuni mwingi. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ina maana ya kwamba jambo lolote ambalo unapitia hapa duniani, magumu yote ambayo unapitia, wewe usijali. Wewe endelea kuita Yesu, endelea kumtegemea Yesu, kwa sababu Yesu anatuombea. Endelea kukuwa na imani ya kwamba Yesu anatuombea. Yesu anatufanyia maombi na maombezi kwa baba yake Mungu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama, inaendelea kusema ya kwamba ama ni mavazi. Ni mavazi yatafanya utoke katika uwepo wa Mungu. Ni mavazi yatafanya umwache Mungu. Ni mavazi yatafanya ukose kumwabudu Mungu. Ni mavazi itafanya ukose kwenda kwa nyumba ya Mungu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ambapo ni haiwezekani. Usikubali mavazi ifanye ukose kwenda kwa nyumba ya Mungu, maana yeye Yesu ndiyo mwombezi wetu na yeye ndiyo mtu halisi. Kumbuka, hayo ni mapito tu unapitia. Mavazi hizo ni vitu vya dunia na ni vitu vya ulimwengu, na Yesu anajua ya kwamba unavihitaji hizo vitu. Hiyo ni mapito tu, ni kipindi tu ambacho unakipitia, na ukishamaliza utapata kila kitu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kumbuka, hata Ayubu alipitia, lakini
alipopita katika majaribu, alipopita kwa hiyo moto, alipofika mwisho, alipofika ng'ambo hile, kumbuka Mungu alimkumbuka tena. Mungu alimkumbuka tena. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kama uko mahali pale na labda shida mingi yamefanya umemwacha Mungu, tafadhali mrudie Mungu. Rudia Mungu akupatie chance nyingine. Mungu ako na chance nyingine kukupatia na uendelee kumwabudu. Amen. Wewe ni Mungu